Lijep pozdrav! Iako ih postoji mnogo više, kao na primjer najprljavija plaža na svijetu, Chowpatty, Indija, u kojoj se lokalni stanovnici, čini se, bez problema kupaju, ovih 5 plaža nije preporučljivo uvrstiti u planove za ljetnu relaksaciju na suncu. Naravno, osim ako ne želite da vas pojede morski pas, morski krokodil, ubode otrovni pauk ili pak želite da vas pod vodu povuku jake struje. U nastavku donosimo 5 najopasnijih plaža na svijetu. I pod brojem 5 sjeverni teritorij i Queensland, Australija. Svake godine od 10. mjeseca do 4. rojevi meduza poznatih kao morske ose preplave na stotine plaža sjeverne Australije. Njihov otrov instantno ošamuti plijen, a smatra se jednim od najsmrtonosnijih otrova na svijetu. Kao da to nije dovoljno, njihov otrov izaziva nepodnošljive bolove, toliko snažne da se mnoge žrtve utope u moru zbog šoka. Samo u jednoj morskoj osi nalazi se dovoljno otrova da ubije 30 odraslih ljudi, a ponekad se dogodi da smrt uslijedi samo 3 minute nakon uboda, često od srčanog udara. Morske ose su odgovorne za najmanje 70 smrtnih slučajeva od 1883. Ali na sreću, protuotrov je danas jednostavan i dostupan. Ocat. Na plažama širom sjeverne Australije nalaze se zalihe lako dostupne svim posjetiteljima kako bi na vrijeme mogli tretirati uvod. Praia de Boa Viegem, Brazil. Praia de Boa Viegem plaža je popularno kupalište već desetinama godinama, a opasna je tek od ranih 1990. godina kada su se u njenoj blizini pojavili veliki bijeli morski psi. Od tada ovdje je zabilježeno najmanje 50 napada na ljude, od kojih je 19 završilo smrću. Ekolozi kažu da su za pojavu morskih pasa u blizini obale krivi isključivo ljudi, uglavnom nemarni ribari, koji su godinama uništavali njihovo prirodno stanište. Hanakapiai, Havaji. Na Hanakapiai, plaži na Havajima, vas neće dočekati morski psi, otrovne meduze ili bilo koja druga životinja koja bi vam mogla ozbiljno nauditi. Ali, usprkos naizgled mirnom i idiličnom moru, ispod površine vreba ubojica koji je proteklih nekoliko godina odnio 82 života. Jaka morska struja. Pored jake struje koja se ne primijeti na površini vode, ovdje se često mogu vidjeti i veliki valovi koji upozoravaju potencijalne plivače da se drže podalje od ovog dijela oceana, jer je u njemu gotovo nemoguće plivati. I drugo mjesto je zauzeo Gansbayi, Južnoafrička republika. Iako se Gansbayi plaža smatra jednom od najopasnijih na svijetu, ona i dan danas privlači veliki broj turista koji žele da iz blizine vide i plivaju sigurni u kavezima sa velikim bijelim morskim psima. Nadaleko od obale Gansbayija nalaze se Shark Ali, ulica morskih pasa, u kojoj živi velika kolonija tuljana koja privlači i veliki broj morskih pasa, ali i turista. Veliki broj turista koji žele da iz blizine vide i plivaju sigurni u kavezima sa bijelim morskim psima. Plaža otoka Fraser, Australija. Iako na slici izgleda kao raj, ova plaža u stvarnosti više liči na pakao na zemlji. Morski psi, otrovne meduze i jake struje vas čekaju u vodi. A ni na obali nije ništa sigurnije, jer na njoj žive morski krokodili i otrovni pauci. Pa čak ako želite da promatrate plažu sa sigurne daljine, opet se morate paziti da vas ne ujede jedna od 18 vrsta zmija koje žive na ovom otoku, trećina su osnovnica, a jedna od njih se ubraja među najotrovnije na svijetu. Ili pak da vas ne napadne australski divlji pas, poznati kao dingo. I za kraj pripremio sam još jednu bonus plažu, Volusia County, Florida. Prema podacima Shark Attack File-a ISAF, baze podataka za prijavljivanje napada i morskih pasa, više napada se dogodilo na obali Volusia County na Floridi, nego u čitavoj Južnoj Africi. Ukupno 235 napada od 1882. godine. Na sreću, niti jedan jedini nije bio fatalan. Ali ovdje morski psi nisu jedina opasnost, jer je šansa da vas pogodi munja u Volusia County veća nego bilo gdje drugo u Sjevernoj Americi. Samo između 1997. i 2006. godine je zabilježen 71 smrtni slučaj uzrokovan
munjama. Ako vam se svidio video, ostavite like, share, subscribeujte se, besplatno je, što da ne. A mi se vidimo do nekog drugog puta, naravno pišite u komentare koja od ovih plaža je po vama najopasnija, a mi se vidimo do nekog drugog puta. Lijep pozdrav!